Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Mpumelelo postile picture ana le banna ba gabo gomme a thabile ebile a ba encourage gore a ka ba least tempo gomme a bolela gore bomakhelwana ba sa nyaka gore a sepele le bana ba bona ka ge ile gore ba re ga ba bone o kare ke ngwana dilo tse di dirang ke dilo tša batho ba bagolo jwale ba bona o kare bana ba bona e sa le age ya Mpumelelo. Mo mongwe a commenta re bue o humana dikgomo while ba bangwe bona ba humana malwetši. At least a Vuyokasi estima sa gagwe ba se restorile ka monna o mokaone gomme a se sa restora ke mošimane o e leng gore ko monnyane. Mpumelelo a re yena ga a sa nyaka go bolela ka ditaba tšeo ka gobane ba e buputlile maabane so le gono a se nyaka go commenta gomme ba mmotšiša gape ba re o spinduna so ka nnete after ba go tšeetše mosadi mmago bana ba gago wena o sa le busy o sa posta. Mpumelelo a re a se ba mo tšeela mosadi yena Vuyokasi ba mo šelile so go fedile ka yena le Vuyokasi gomme ba re yena Sabelo o patetše lobola for Nzulo le Mhlophekazi ka ge le gore Mpumelelo a senke a patela lobola go ba patela di-damage tša bana ba gagwe so o monyetše le ka bana ba gagwe Vuyokasi o tšere bana ba gagwe o dula le bona a ka gae gomme officially ke mosadi wa Sabelo go ra gore Mpumelelo ga a sa tlo dira selo go Vuyokasi maybe a ka no mo thuša ka go support-a bana mara ke nagana gore ge e le gore o sa kwatile a ka bolela gore ga a nyake selo se e leng gore se tšwa go Mpumelelo gane jwale so go ra gore Sabelo ga a sa nyaka gore Vuyokasi mohlomongwe a kgona go communicata le yena a Vuyokasi ka ge ile gore o patetše lobola for bana ba Vuyokasi ka mokana gore ke yena e leng gore o tlo hlokomela bana bao a ba responsible ka dilo ka mokana. Ke tšona tšeo tša Gamseleku. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.